O number 2 la gomo delek. Tensan AI da AI girik mambojik da nyenche mambojik la büyük tegna yana büyük yige nana jagna AI di koalanen lenti tukdoa inayam kapkabla büyük yana yige mambojik par jabjudinde yige na nyenche chignala zina AI inare yana Word document nala yigi nguma di par mayim ba yigi nguma di yigzug jurtupa dan dog logle tola dog jurtupa tende chik ngo la jura kakpore amena par la tagi chine yigi tsama logle nala tegna sama logle nala jabguna kawli re lamna da kashi jobu yigi tegyore na da yigi pe mambo dine na kawli ra su yinaya kawli chado gore te tingsan tapshi chikdu karchi gore zena da pejik jana yigi chik ti JPEG re hani de kachi na de konjoken de percher parlo java ji inchi dadi kachi yigi sharyong kachi zena da jagar hluchogi na kari na mishi büyük mari dadi AI din sen yakpo lok shing midu chikchina dunda kashi jila yakpo lok shisigira ikantar jan ne kabla tapshigari yore zena dadi di JPEG ra ne JPEG di dende jigi nyenchi nangla datula hacha mambu yore JPEG par imbajik PDF la jura taan dende doa tadi na lugne pable ne dende jik chakdo gore ko tadung par gi ngo da yore ina ya korangi manji de PDF da cha yore da tadung ta kachi gi ngoma sharso tadi karchin PDF la zogori zena nyenche la gokor da jik tangore tambu JPEG imbajik PDF la jurne susu Google Drive la Google Drive na la di upload chigore upload chet sarve jila gonda kare PDF ani open with tadi dutch gire open with Google Docs ne shargire inji PDF ki ngo la jur gore mato tada di yige di JPEG koron Google Drive na lugjana open with sene Google Docs di shargamare ta Google Drive na la upload chet sarsona konda tangi upload lapshimason peke tone di upload chene Google koron ende chine koron rangingi zena koron ende chik zujagire tadi command yana control A select dine tsama nakpo zune dine izuk este juratangore dine tana peche selda kelchen dadi dis di ola karchin jagina mena mishi da tsaq jagna vagi tude parton jagina da la kemser da kanter di nyenchi jemana lugna di la parton de jagdo de za le tabde ore na da ozdua tamka ale chachina de
Ja, wat heb je?